Genda ubundi hoteye uturuka he? Aro bimeze bite? Ndaje. Ndenda kuhagera. Kigabo bakintumira. Ko subi iki kigabo sigatumwara. Reka niyizire rata. Baba we. Baka ikigabo we. Rubanda turagorwa. Ubu kiriya kigabo ninde muntu wakintumye? Baka ikigabo mana ya. Imana ikinkuye irakoze. Cyangwa cyaba cyanankurikiye. Ntago nabyizera reka ndebe neza. Akose wa mugabo ninde muntu wakuntumye ko? Kose bukoko mana. Iki kigabo ni icyahe ubu? Uragaceza amatangazo. Kingura. Fasha muye n'umugabo shamanage ibaba we yokihehesha urukirokesha igisura. Ambojije nanu naye nigirire. Mamazi. Banzo mamazi. Fasha. Fasha we. Fasha. Ubu wabona cyanangenzeho. Nano wamenye. Naba we. Kuna mbojije kwigiraho nari kwigira. Nanjye bampaye amazi ra. Ushaka iki? Amazi nanjye mama. Akose manaje. Nk'uyu mugabo uri gatoma. Kaho nyumvira nuko iki kigabo cyoka muri wese ubundi inde muntu wakuntu. Ma ingaruza ndeke turashize.